Чынду. Аэропорт деп екен, вокзалға келіп жеттік. Аэропорт деп екен, бұл гигантский Чынду. 20 миллионлық шәһәр. Мұнда бек қызғай бір болам, мен мұнда 3 күн болам. Анлар үшін сынға кетем. Мен шулай любой шәһәргә келгеш, мен бұл нелерін оқи білер керек. Бүтін шәһәрдә метрода жүріп бола. Метро самый легко понятный вид транспорта. Автобуста түгел. Ол гибкий, ол четкий, то есть ол четкий. Аңлаша, поэтому һәр вакытта первым делом метроға чабырга керек. Аяғына келіп жетсең деген. Метроға келгеш, сұрауға керек кішіден енді анда customer деген не болайынды организация, сервис деп аталайынды ол. Вот, менің адрес, шушы адрес қойса станцияға якынырақ. И сеңа шутлап аңлатып берәләр. Ничек барыга, качан барыга, нинди поезд белән барганнар. Картаны син фотографируешь та, и шул карта буенча йөрисең инде карап, ничегрәк икән. Мен чыгам үземнең метро остановкасыннан. Более-менее тур стилде бар. Хәзер үземнең хостелда бара кирәк. Тоже бер гаҗәеп хәл булыр инде. Иностранецлар, испанецлар. Қашсы келе, ашаға керек. Соңғы мәртебе 5 тәңгәгә ашаганым. Метро, мында нидер парк, мотор. People Park деген остановка, маршрутдыр ул. Мотор, отель. Аккуратный мотор. Поэтому ашаға керек, хәл җыярга керек. Более-менее понять, где я, что где находится. Қызық мотор әйберләрне күрергә кая икән. Аннары People Park Station деген. Әкәнә бөтен сүзләргә. Кайберләр аптыраган могут, нигә соң бу инде Чендуга китте. Ченду чөнки потому что это всемирная столица панд. Монда мировой центр изучения панд. Шуларны күрәсем килгән иде. Панданы бер дә күргән юк. Ә монда целый пандаларның центрына барам Алла берсә. Күрешәкмен. Күп моторлар инде аны белмим. Бәяләдер әле ул может. Карарбыз. Белорус егетләр белән сөйләштем монда, сразу ләгештек. Мәйтәм ничек симкалар. Менә ди trip.com-да алдым ди. Trip.com-дан мен как раз гостиницаларны бронировать иттем, билетлар алам. Оказывается, симкалар була икән. И есим алып була икән. Миңа әллә кая барырга кирәк түгел, монда местный симка эзләп йөрергә. Есим алырга туп-туры аннан. Һәр мадаштырып карарбыз. Хостелга күп алмадык кебек инде. Таныштым, мен бит интернет булмагач, мәктәп курс сөйәтегез әле дип килгән идем, бик матур иттереп. Мине озатып китерделәр. Алар үзләре тоже туристлар, но алар телефоннар интернет эшли, кытайсызлар, әзрәк Кытай, английчә гәпләшәләр. Шуңа Аллага шөкер. Типа килеп җиттем, наверное. Карыйбыз инде, дөресме юкмы? Дөрес булса, бу мен иң тиз гостиницаларга булачак, хостелга. Киреп урнаштым. Мен Сиәндә яшәгән хостел белән вообще не сравнится. Сиәндәге хостел вообще космос. Туалетлар үзебездә, 2 туалет, душлар үзебездә, теш тартырга бирәләр, тәпешки бирәләр, полотенце бирәләр. Хәт алдап кит полотенцены болай да биргәннәр, алмадым инде, алып китәс калган. Монда бер дә юк. Мәҗи дурацкий хостел дисәң була. Это что дурацкий, шопшак монда җыештырылмаган. Азрак чиста түгел. Тузан бөтен җирдә әйберләр ята, туалетлар җуылмаган, душлары ужасный. Бөтенсе торталар, неприятно прям. Еще мен интернеттан төләгән бәя, оказывается, китайский студентлар бәясе икән. Шуңа дагын пришлось доплатить. Вот, шундый хәлләр. Ну, кыйммәт түгел, барыбер 300 сумма суткасы. За такие деньги бар дешево инде. Исәнлектә, саулыкта. Туда 2 көн булам. Ул 2 көннең инде уже бер көне бетте дисәң була. Вот, шуңа хәзер тизрәк чыгып китәргә кирәк. Нигә? Шәһәрне карарга. Ошарга кирәк, ошамадым әле һаман.
Telefonun azırak zarar ettim. Size. Bu videoga basıp tuğanlarga çıktım, şaltırattım, haller birleştim. Bunda hazır birinchi достопримечательность ул Чиндуның телебашнясы. Менен Ирак түгел, кстати. Почти Чиндуның центрында. Вот. Бүгін жетішіп болса, самый большой торговый центр в мире Чинду шәһәрендә урнашкан. Менә бу шәһәрдә аны барып күрергә дип план бар. Ничек булыр? Тагын күреп булса, тагын бер исторический мост бар әле. Аны да может күреп китермен. Мен Догбен станциясында чыктым әле. Әзрәк кенә булса да бүген жүрүп алырга. Набережныйны караган местный. Менә кешеләр йөриләр. Вот. Атлап йөриләр монда. Менә шундай небоскреблар бар монда. Монда әзрәк яктырак. Шим Сиендә. Менә небоскреб. Менә ул тоже зур. Мотор монда. Hazır nabirjden aşağı yukarıyım. Nabirjde jürü olam. Bunda nivaskriplarını karab alırım. Ne panda çıkan? Ne panda tura? Столица Панд, мировая. Ты найдешь ниваскрип бар. Қызық енді, міне көпірге келем. Міне мұнда пешеходный урам. Жүріп алырмыз қазір. Қарап. Что да как. Міне жылға. Міне набережныйдан шығып бола. Міне. Шундай мотор урын. Шундай мотор Купер, исторический достопримечательность. Бу Купер считается. Мында, как всегда, пенсионерлар заниматься целяринде. Үлелеринде пенсионерлар заниматься. Керек мотор екен, елға болғаш. Шундай мотор ағачларда бар. Bir керек мотор лампочкалар белән украшайтканнар. Мына гомумән бик мотор. Менә карагыз. Менә гаҗәеп урын. Амфитеатр. Отырып şey içerige otururlar, söyleşirge.不曾感到无比的思念，看不见雪的冬天，不夜的沉思。我听见有人欢呼，有人在哭泣。Hemen o isteyişti Cooper. Arabamız. Şimdi motor. 却无法忘记你的脸。我们改变了太多，而去了对方，我们委屈了自己，坚持谁的梦想，就是这样的日子，还剩下多少已不重要。 Benim pidelerim yine küçük kaldı. Раз не мотор туалет. Bu tuvalet bu. Вообще модный туалет. Akşam bitersiniz siz. Neyin bitiriz. Bu film çittim Cooper'ge. Şimdi motor ittirip afarını ittirgen. The Bridge degen. Köprü. Köprü. Şimdi motor ittirip nelerde salgan bunda barelyefler. Şimdi bir iki ihtimal bunda görüp yürü.
Önce Bariliyev. Bu indi bizden знаменитый Чиндуйский мост. Onda yazılgan. Kimге интересно, пауза қабызып қарарыз. Чиндуйский мост турында информация. Анда балығы да бар. Boş kalır diye ümitlenemeyim de akşam sonra başlasalar tamam. Mında kafaya sap koyganlar. Mında satılar, koşular. Mında Irak'tan gelen turistler kırıp rahatlanıp şeygen ettiler. Так, пока что пьяно бля капланган көкөр көрүп болмой көмүлүп жүрүп күнө була. Анын ич нерсе экен, ресторан, байлар үчүн. Ушака тойлар енді ушундай кошук, әлі кстати керамический кошук и тояклар. Халине братно тұрып Қытайда так и үйренмедім тояклар шорға. Бар кошук соң вилка соң күшке табалар енді. Bu yoqdan tushib qolaylik, mana tubalari shunday. Bunda opet kafeler, restoranlarda bunda beyler kıymetinde уже. Yani şu kulağınız pişirak olsa, mana bunda Xitoyda uramda kamera bilan taqib kesartalar mana. Burada mı kişinin kulağına indi? Mana bunda taqib kesarta kameradan qarab tura. Deganda mujikning видать вообще xota mana bunaqa. Bu mening o'sha shu restoranda. Şolay. Kasapaya koyar bilmeyen kişiler şolay turayttılar. По факту научный яктан мен инде бу теманы изучаткан бар. Бир нерсе да файзара керекми. Нерсе анда бар, барсы да керек. Керекти время өзү чыга. Туалетта кебек. Вакыт келип жетти да чыгачак. Хөрмәтле дуслар. Күн бите, саат 11 толду. Мен кайтып келем үйгө. Сынтырда көйлеттім, қарадым. Әсірек шетелшерін таптым, әлбе сүйешіп алдым. Аты бір күнне сүйешмеге шауыр. Хотя бы шулай. Остуда тоже шетел кішісі yok кебек. Шуңа хотя бы көңіл көтеріліп кетті, әлбе сүйешкеш. Өтісі жүқтілер, одан сөндіргендер. Шундай орында тұрам. Şekilde aşağı varasın bunda. Stroyka bara. Meni hostelmer şunday. Pятиэтажкалар bunda şular arasında indi. Şimdi meni tanışıqına rayon bunda. Hazır şetkere gitsem tanıştığına indi. Вот, машиналар турында көбісі қызығалар. Нендей машина? Жамағат, как бы странно не звучало, менің көзім көрген ең көп машина Қытайда пока что Volkswagen. Kia, шолық мына өңей, американский нәрселер бұл, Теслалар, мына Ford тұра. Короче, Қытай машинасы Россияда көбірек, чем Қытайда. Бұл факт. Но мен айттылар, Южный Китай башқаша дейлер. Анда полностью қытайский машиналарды. Анда барғаш, бәлки фикір өзгерер әлі. Но пока мен 3 шәһәрдә булдым. 3 шәһәрдә дәген Қытай машинасы көп дигәндә 50 на 50-тар.
Калганнары Chevrolet, Toyota, Honda'lar мында бик көп. Вообще Honda'ларны яраталар. BMW'лар, Tesla'лар. Bütün машина бар мында. Peugeot'га кадәр күрдеңдер, Peugeot'лар бар. Opel бар мында, но Opel'нең башка значок. Вот анда ниндер 3 төрле значок, но ул Opel машиналары. Месне чыгарган BMW бик күп бит инде, Mercedes'лар бик күп инде. Audi'лар бик күп. Абдан Кытай машиналар. Ничә машина күрдек? Менә пока беренчесе Кытай. Менә ул бит инде. Сами күп булган Кытай ул бит. BID. Вот. Менә булса Honda була инде. Шкода кадәр бар, да? Шкодалар күрдем. Вот Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, Kia. Бик күп. Volkswagen'дар бик күп. Менә минем хостел. Карап торганда мотор күренә үзе. Керәсең 4-нче этажга менәсең. Урумчида тоже шулай да минем. Тоже 4-нче этажга. Иртәләр инде көн инде монда уж сәгать 10. 11-нче китте әкренләп кенә. Мин чыктым юлга. Барам Panda Center'га. Ничек булыр икән? Panda Center'да булырмы, юкмы? Şu metroda төшәбез, ул 3-я линия метро. Нәрсә Panda Avenue. Менә сразу шундый мотор вход. Выход ага барга кирәк. Кемгә интересно инде. Турка керсәгез, аптырап калырсыз, даже писсуарлар да в форме панды. Күз алдына китермәгез, лучше килегез дә карагыз. Менә монда буең үлчәп була, панның кадәре бармы, юкмы? Баскычлар панда кебек. Мировая столица панд. Ну, менә күрәбез хәзер. Ничек миканалар пандалар, мен панданы күргән юк. Менә күрәбез целый столица панд. Мен шушында не тора инде, сразу остановка слева. Пандалар ясалган, автобус утыра, көтәсең дә утырып 2 юань туризмда китәсең. Җиттек менә шундай центрга. Аңлашылып мен кая кергән, но бөтен җирдә саталар инде. Кая барга кирәк кергәгә. Җитәсез. Шушындайрак урын мотор. Менә монда тикет офис. Монда entrance инде керә торган урыны. Онлайн да алып була, офлайн да аласың инде. Алдым карточкасын, карточка наклейка булыр. Хәзер китәбез неге. Керә торган җиргә. Кердем. Менә шундый интерес ход. Ну, китәсең. Bundan бар парик. Менә картасы бар. Мин монда Самелста, менә Panda Park 55 юань тора. Где-то 600 тәңкә инде. 650. Зур икән бу. Менә бар парик. Шундый мотор парклар ясаганнар булар. Искусственный водопадлар ясаганнар мотор иттереп. Эшләр баралар. Огромнейший парк. 4-5 сәгать йөрергә кирәк. Пандалар всего лишь 20 штук. Йоталар. Менә бу мотор паркта йөрмиләр. Зданиедә яшиләр икән. Һәм аларны табар өчен менә указательләр белән туда-сюда йөрергә туры киләчәк инде. И то алар не особо активны диделәр. Абит вакытында иртәнге 7-дә килә кирәк. Алар более-менее активны 7-дә. Ну, карарбыз, может, күреп булыр. Шикарный, конечно. Кытайда вообще bütün парклар шикарный. Бер урыны да антыгы буш түгел, мотор иттереп аккуратно итеп ясалган. Менә пила белән алынган, менә монда кайдар яшәп яталар. Менә ул ята, җоклый. Менә икенче панда ята. Җоклыйлар инде булар. Шулай дип әйттеләр, что арканы җоклыйчаклар диделәр. Менә ята тегендә, аты җоклый. Пандар җоклап яткач әзрәк скучный бит. Яра кызыл пандаларга барабыз, алар бәләкәй һәм веселый. Может, алар җокламыйлардыр. Шундый бамбуковый рощалар инде монда. Мотор иттереп үсәләр.
Kuzudan bir yapışık kaplay. Red Panda'ya gelmiş deviz kızır. Thấy Yến nhìn gì mà? Koyasın senin pandaların. Değil mi bunda red panda bulur diyor. Kızıl panda belki gene. Onun iç ortada çok panda. Hayır jüridir. Hayır mı bunda yaşar iyi şu. Mine yotta. Jol kol. Mine jol kol yotta. Red panda. Kiregi var mı? Sormadan kelgen turistler. Şunday motor itirip seyirciler üstüne yaklap yata. Jirde birisi uyandı. Mine birisi yaklap yata, ikincisi uyandı yürüyor. Bác hết thôi mà hết.快点，Kile. 来，来，我死来了，再来，快再飞。配人家吃哦，这个好，哎，这个好漂亮。哪个觉得很？ Böyle bir olayım da. Beldeki gem beldeki. Oy o şey. 小熊吗？ Kaçıklar var. Bak buraya da var. 来拽着，因为看了一圈圈转。 Bunda fazla yılda şu belki yine hayvanı karara. Fayda gitti bu. 哦，这个拍的好，到时候看着不行。 Dağın buzunun butağına kaparşını bağla dağın azirek aşağı kaç. Опять bay-bay olacak. Dağın bir kızıl pandanın yası, только bu ağaçka mı bitken. İşe pişmeseyin de ağaçta yeriyor. Kızıl pandalar böyle aktifleşen ak pandalar. Yeşil kaçına bir rahat. Kurmazke de vurur. Kaya gittin indi. Gel bizim yanına. Kaya varasın. Gitti kayalar. Mesela aptara bir şey indi bu durup. Koşuna başladılar. Kışta mısın? Pandalar aşılarda, karşınalarda. Hiç yokluyorlar. Başka barasılar yok. 200 metre falan yerden baram, bu bölüngen seksiyonuna. Karışı bir panda da koruyor, yoklap şu takar mısın? Çıkmıyorlar karışı birisi de. Полный тишина. Berkim de yok. Kurum bulur mu iken? Piyala aşağına pandanı kurunun içerisine. Bunlar hareket kurun. Emrekiyle nakanis bir panda jüri başladı. Kulağı kurun, kuzu kurun. Nakanis bir pandanı kurduk bu kadar. Gelir mi yok mu bunda? Bunda yurttaş böyle sıcak değil mi? Üzüleyim şunda. Bambu kaşı kısaca.
看见了，你问过我就先看见。为什么不能看见？一个小竹子慢慢在播，Здорово. Действительно. 100 ayvır bu. Tamam mı bratан? Утро шап. Ne oturgan da şey. Da, вольный. Bu zorku geldi mi? 50 kilodur. Kızlıkta oturdu galiba. Onu da böyle yok hayvan. Жмақта ершел. Бүтіней бір ершел, ашаталар, ішіртелер, жиштір. Үйтіға шошынды көлге келдім. Мұнда нелер? Шорный лебедь, қора аққұш, қора құш. Қора ұзырдек. Едізіп жүрелер. Мұнда яқында да бар екен, басып тұралар екен прям. Неге? Мен қара. Қандар турдаймында. Балықлар, кәсекде Қытайстар ерте тұрған. Алтын қызыл карыплар. 妹妹她可喜欢吃 Бір балықтар кемелер деген. 你别把我一下推里面了啊！走吧吧，走，前去，走前去，走，再看一会儿，大天鹅就饿了就饿了。Мен шай мотор ғана көл ясағандар. Міне мұнда аллея роз деген. Құшлар сайрый мотор иттіріп. Мәңгәрлеген розларын тұртқандар мұнда. Бүтін жерде розлар. Türlü rozı. Motor. Бұл мотор спусклы орында орнашқан Чеңду Гиян Панда музейім. Мұнда кіріп қарайға нәрселер бар мұнда. Музейдің 3-ші этажында шошындай нелерін көрсетелер. Эволюция нечек болған аюлардан міне панда келіп шыққан турында. Sekrelerdir anda. Kimsinin şehir üstler Raskopka'dan табылған. Mesela de гигантский Урсус шушы болған что ли? Треба болмай бар. Мына қайда пандалар yaşagan. Ne bu ayılar? Bunda ekspozisiya bambukovый лес. Dikobraz. Kuşlar.
Urta şey olan şu şeyler. O suyun numarada çıkıyor. Bunu varayın. Aha, karıp dura. Şirketlerinde okşa juğanlar var bu deydi. Bir kızga yapacak bunda. Bir iskelette görünmeyeli bakın. Ondan iskelette. Ağaç. Bunlar aşıp uçuruyor. Geceler, bürkütler. Bitti. İnşallah. İstediğinin kabinetine yasağında nakoniec bir taptım. Skelet. Ne yapsın kızı? Female degan xotin qiz bo'lgan Mei ismli. 94-yilda bo'lgan bu. Pandanın çeribi. Mei. Bunda endi şu David'nin historisi. Bir Amerikanist gelip 107'te başlayan pandalarını Xitayların üzerine kadar. Короче, muzeyga gitsek bunda da kızay bir tavuk bulmayın. Maksimum şu bağlarga indi kinoteyatr var. Обычный 3D şu pandalar turunda video gösterler. Saatga bir keregi de yok. Manda isen pandalarını görüp. İyi şu bir kızga bir iskelet var indi pandаны o bir ögüne. Вот şu. Если sizni kızıktırmayken bu muzeyga kirerge особо вообще смысла нету. Pandanın kakayı. İtigi pandanın kakayı. Şuna qarab mene bizdi analizировать da bizdi. Ne halda bizim pandalar. Yaxşı. Devam etamiz. Park zor. Hayır, İtalya var. Giganski panda номер 7. Duydum izlediğini. Bak hoşuna şahkarısı var. Sen hoşuna var. Onda bütün size qarab turalabildiğindeki Bratqa bizning alıp 所以他们要一天10到15个小时吃，做这睡小运动。他们是行动不公平的。Mene sen ijma. Şu yatasın kanavaya. Yoğaları da otura. Qarab turayın deme. Nasıllıktalar. Şopşak da indi bu. Üstüne tükürüyor.過嚟呢啲啦，呢邊靜啲。睇得幾多魚？我錄咗好多啦，不過個正面啲嘛。咦，鬼叻咁樣剝咗啲殼先嚟先嘅。影到嗰隻係啊，得意啊！ Kaç baka abita kızı varsa. İyi又嚟啦。 Dünya direkt suğuna sırtına başlayın. 唔知做啲好嘅做爆。 Afet 換咗個動作啦，又係幾靚仔咧。 Nastoящий хозяин положения вот. 20 panda var. Именно her birisi şuraya bölüngen bir seksiyonuna. Eğer bir seksiyon kıynak şey yok iken, значит, anda pandalar libe ocaklı, libe ormanda koşup yürürler. Eğer bir şey kışı yılıp duruyor iken, значит, panda uyangan, aşağı oturaylı görünüyor. Kaydır bunda, значит, yakındağına. Hemen aşağı oturan bunda. Bir yakın kim bilir şu? Ну что, нормально? Ну, корка біткенім, пандар көрмесін деп. Даже көріп туырға да жетістім уже. Утыралар да ошылар без остановки и все. Ошылар да ошылар. Тиінлер бек көп.
Sikirip yürüyorlar, birbirisi bilen koşup, soğuşup. Vay şey, Tarzan'ın da tezirek. Bir tez yürüyorlar. Ağaçlardan birbirine sikirip. Tiyinlerini koru, yine de kızıkarak şimdi pandalarına. Pandalar просто uturalar da oşuyorlar. İyi bir şey. Ne? Ben de indi. Bilmiyorum bir 10'da mı 12'si mi qaradım endi mana shu yerda endi qarşınıp. Bunun kısati ismi bir kızık uruş yazmış idi. Hazır suga o'tirgan suga sho'g'an. E-bank degan ismi bunun. E-bank. 14-yilga bu. Endi davul yota qarag'da. Qarşınıp yota. O'zi orqasında o'zi oyog'i bilan o'zi qarshi. Qarşında malay. Şampun bilan jo'ra kerak bularni. Tilesen yürüyorsun, tilesen bana yol var. Bunda maşına şaptırıp yürüyün. Shuttle bus. Aşağıda karşına. Turistler gelmeyince orada şak hazır. Turda. Bette ne seçliğinde bu kadar. Ne seçli başladın sen? Ужас. 两边靠一靠，过一下。 Опять karşına. Ну yere karşısın. Короче, E-bank kötün karşı başladı. Mana şu aytırıp. Трede, вот yaxşıgını aytırıp. Ayşe довольный. Ну ведь инде ул да тиги инче кетип кетик. Жон иеси. Анда бывает инде. Ой. Не сешки. Тукта инде E-bank. Беттеш исемиңди туруп келген. Короче, менә мин картада яшел точка белән. Вот, мин жүрдем менә шушыны почти 2 сәгать. Карап, сокланып, ашыкмыйча. Әле монда күп икән, зур икән. Вот, хәзер барабыз дальше. Вот, мин беренче өлешне чыктым, паркның бу 3 4 бөлешкә бүленгән. Вот. Bütün yularını qarый башласам, менә кесәтмендә җигәр тора келер дә әйсе шу туктаталар. Все, аштаган бандлар туйдыра уже. Кеше түгел, бүтән сүзә бер мурда булгач. Все шо утра. Чыгуга та бармындыр инде. Уже кызыгып бете башлады. Вот. Если һәрбер панданы шулай 10 минут карый жүрсәм, кичке генә чыгасың монда. Әкәмәт зур парк бу. Невозможно зур парк. Чыгып бетерлек түгел. Кызыгып бердә монда 3 панда ята. Беренчесе монда, ikincisi monda, üçüncüsü hasta ağaçlar arasında. 3 barat. Kim bilgan baratlar mı, baratlar түгелме? Mesela aşağı oturayın da sağısı. Barcık uygar. Ah, uyana başladı ayı. Güzelince bu. Evet. Pandalar көп bunda. 20'den de köbürektir. Bilmiyorum, 30 panda gördüm bakayım ben уже. Bunda kırdım. Rendim uymalarga salgamsam bu kişilerge salgamma. Bunda kızıl pandalar degen. Türk көрünmeye kızıl pandalar kayırlarım kalır. Hazır şu ayaklardan da jürgen bogut.
Oşarlarına soğanlar. Bunda bunların neleri var? Spesiyalini. Türkü pandalar üzerine koyamıyoruz. Baymikan var. 15 minut jüri bunda taptım söteki kızıl pandanı ne o? Yatak. Жуклап. Bu bir zor урын, огромный. Onun için böyle. Прямо огромный кусочек. Музыками. Panda ağaçtan jüri. Wow. Gitti bu. İçmeyi yok. Hoppa sorry. Hey bro. Gitti bu buradan. Bizden olsan görüp çaklar. Benim bunun olsan gitti. Krasny panda. Vay vay. Bende bu. Abi taşı. Her zaman tabi de var. Yok ama nasıl olmuş yürüyeyim ben. Aşağı kubka kızıgarak buldu jürüge. Басқыштар бик ауыр, но мына қызыл пандалар жүрелер туда-сюда. Ашыйлар менеле қиын өтіп кетелер прям. Шошындай айырым кіретірген жер. Бұлардың целый зор үзлерінің урманлары бар. Отдельный бір урманда yaşaylar. Берекеде түгілер, нормальный. Парклар ясай білер, конечно, различных мотор етіп ясағандар. Мына весь жыл бойы. Шындай мотор. Парковый зоналар. Atlı zagalediğini karaptırı var. Bu yasının dostu ağaçta oturaydı balasını bu. Bana oturgan üstüge. Bala bu. Melekey. Neyse şey oturayım bala şalaga şundaydılar. Görmeler getiriyorlar. Kızık bunda sadik boy. Başka bir oturganlar teginde bunda bağlar. Kıyıda onaları yürüyorsa. Bunda bağlar bakşası. Mene biz tağın. Tegin yanında mene. Bu yatırga deyip mene. Kaçtan onu Mehmet ağaçta 4 bandı bağlası oturar. Yok. Şaşırtık ki. Nasıl yolum turayındır şu haftaları kadar buraya bastık kadar. Ne sebebi başka? Так. Тегім ойына сотайны тояқлар. Аушарға да. Оятамыз мı bunu? Nasıl точно yanmıyorsa жоқлай. Қазір көзелер қап-қара түні бір қоя ергендір. Şu oturatega sötük yağıştan düştü. Aranasyanına gelir mi iken? Öne gelir. Kızakçı buldu yağışları. Ben almadı. Nasıl aşağı oturar.
О, ручку уянды. Это направление. Куда уянып кетті. Младший қая. Көрмей пока младший. Нас аша утра. Неге бұл үйлерін қойғандар ма екен деп. Міне как раз тегімді қарап тұрам мен башы білем. Вот уяна. Çünkü mine қарағыз. Уянып келе. Іске қойғандар міне бұларын чтобы дальше мінмесінлер. Міне қай бір ағашта тегінде тұра, қай бір ағашта аста үсті. Çünkü олар жығылып чөп бейтелер. Шунды неуклюжий хайвандар да, әкәмет неуклюжий. Шуны артық биік қоймағандар. Чтобы өзлерінің альпинистский нелерін текшіріп, жеңіліп бітмес. Бар тағын шошындай отдел, қойда вообще ашық. И қызыл панда шығып жүрмін, мұнда no touching деген даже, тұтып қарамағыз деген аларыны. Вот мен мұнда жүрдім. Біреу жоқлап жатайды, екеу жоқлап жаталар. Но мұнда шығып мен біле есенлішерге тілек білдірмеділер. Шундай қызығы бар. Орында бек көріп өтірім, әне тегінде ята қой. Я думаю, екеуге бірде ята. Вот шықса сәлем беремін, но пока көрінмей. Мұнда жүрмей пока. Қызыл панда. Мұнда, наверное, самый добрыйларыдыр. Пока көрінмейлер. Мына парша қарып, алам көңілерін көтер. 3 сағат жарым жүрейм. Абайыр бітмейді, бітмей. 2 выход еді, бір яғынан кірімін, 2 жағынан шығамын дегенім. Какой тағамыр, 4 километр бара керек. Қазір мен келем Бамбауыр деген бамбуковый башня. Бамбуктен самағандар дейін, мініп қарасан қызық болар, бесплатны болса енді. Платный болмады, бесплатный болды. Міне бамбуковый башнядан вид. Мында қапланған енді. Бамбук таяқтары бел. Міне мұнда ашылар. Оның биіктігі. Да, зор комплекс. Міне бүтін қималары, бұлар бүтін үстеген шул панда центр, Хоман панда центр. Бітірген панда центр. Қойшан бітірмек енді. Яңғыр келі, кстати. Мен чем яңа выходқа барға? Міне бұлар оша пайдар төпіт. Мен проще өзім келген жол біліңе қойтырға. Енді кері қойтырмын. 2,5 километр. Зато тоға мінес болмас. Түшірмін. Міне 20 миллион шақар енді. Шейге қырайы жоқ. Бұл далеко не центр. Шақарның қырайы бұл. Шошы міне ормандар ішінде бамбуковый айнесәлі. Как раз парк пант енді. Лезер шақарның көріп бола. Мен ошонда кадар топытын ала. Онда шахар менен невоскребдар салып жаталар. Ең зор невоскребдан председательское сила. Тоже ұзақ, то есть қайту урона. Самый главный плюс таудан түшебіз, потому что маңы чегіл міндік, нормаль міндік. Бір 150 метр болғандар. Çünkü bir totoz подъем болды. 2 сағат міндемін көп міндерсің. Қазір түшебіз. Қайпы жерлерде бекарийский спусктар бар. Мен мынау бамбуковый грузчылар шығады енді. Бамбуковый шешіп әбер екен. Әлінде қызу құяштан да сақтай алар рахатленіп. Шәп нәрсе. Келіп жеттім выходқа. Қазір скоро шығарға ала берсе. Вот, нәрсе айтырға бола. Супер гигантский парк.
Огромный süyle bitirgisiz. Men bugün 14 kilometre yürügenmen. 17 ming şak. Şu parıktağına. Yartısına jitken miken. Çünkü moymallarını qaramadım, nelerini qaramadım da şurta bir qaramadım. Para bitirege просто küçüm de halimde kalmadı. Ayak ardına bitirip. Gel tavuğa mı yesin bunda постоянно? Tavuk da tavuk. Вот. Bir köp qaralmağına bir kaldı. Şunadan iki çiftede kelesiz ekan, bu vıdın hayken bilip kelip. Bunu yürü bitirgisiz. Zor bu. Mene. Bunu jürürge, mene birinci ölüşün. 2 saat kim degende kerek. Anlara mene bu ölüşün jürdüm. Mene bunda bitindi tegi zor bakşaları tegi. Bunda saat yorum kerek buldu. Mene bundagına barıp jite aldım men. Mene şuşunda. 3 saat üten. Bunda kaldı tağın pavilyonlar, bunda moymallar, короче tegisi bası. Bunda kaldı тоже ney? Pandalardan neleri? 4 şurtta bir kaldı bunda. Вот. Mene bana 3 saat yarım, 3 saat gite. Jiye жүрсен. Şuna da alırdım, mene bunda maşinaları yürü, shuttle'dan. Mene o shuttle'ga nesege kerektir diye ойлagайм. Aha, еще как керек. Çünkü park огромный. Bir yağından ikinci yağına parkın 7 kilometre. Әлі bir tane tegeley bulay jüri. O senin 7 kilometrenin 20 geyden bitti. Поэтому benim gibi tegi ayaklarınızı intiktirge tileseniz, можно kelirge. Но ikinci mertebe ezrek akşam var iken, lütfü shuttle bas alırga dağın. Alır sami kızık şirket tuda suda yürütürler. Ne jevde yürüp bula? Bütün körü bitirip bulmaydı. Bütün nerse için тоже üzülürge kerek mi? Mina jiterlik kurdum. Benim mene santimetre 20-30 santimetre men yukarıdan kızıl panda gitti. Zor pandalar bilen тоже прям yakından qarab oturduk. Mina jiterlik buldu. Hazır çıktım. Ha koyturga kerek как-нибудь. Uyoşarga. Grupta pandalar. Bütün жерде pandalar. Особенно bu rayonda faydadagi panda park. Yere gittik biz. Gittim özümün mikrorayonga. Вот. Hazırlı qorаңғы düşmedi qaytib telefonni заряжать ettirek kerak azrak. İyi. Azrak yol etib olarak kerak. O yapmagan batı. Onlar endi kishga ketirgan nega. Самый зор торговый центрны qaraga в мире. Başında bak. Вот. Amanda büyük motor ne var, turbalar var. Mene картинкадан gördüm yine şu торговый центрында. Турбалар алар какой-то другой, не как обычный турба. Какой-то фантастический вид аларның. Şunu көріп қайтармыз қазір. Қазір только айткаш. Лётный перекресток. Сегенде de var. Yine опять bugün satalar. Şavalar bütünüsü. Tak, telefonu заряжать ettim. Ezerek joytib aldım. Bulmasa da indi biraz gerek. Вот. Men Çindu'nun прям центрында тұрам. Hazır bir 400 метр ими прям центрында болашақпын. И самый қызығы центрда мешіт тұра. Прямо бек интересно. Çindu мешіті. Көріп шығайым әлі. Міне менің гостиницадан шығу білен солға бұрылып екен шынды мотор вид ашыла. Міне мұсы арт музейм, художественный музей. Міне сол яқта прямо центрның центрі. Аманда бар, даже Санкт-Петербург әнәсәрі, Эйфелева башында бар. Çindu арзан шәһәр түгел, кыйммәтле шәһәр. Поэтому кафе-мафелар монда biraz кыйммәтрәк даже чем неде. Сиенде. Сиенде adım sayılı idoltagi tübeteyli kafeler, Müslüman kafeleri. Monda men bir 2-3 gördüm. Вот. Зато кеше
Uygurskiy kuchni samsa topdim. Onda kirib boshladim. Ну, kuchni to'g'ri endi ne. Uramda telishkada pishirib yurlar uygurlar. Tuyg'ancha samsa olib boshladim. Поэтому, честно aytganda, пока halal rizq bilan вообще problem ko'rganim yo'q. Hozir men bunda meshga borib jeta olsam, скорее всего, onda тоже tugateli kafelar ko'p bo'lar.